Agpapan ka rin ito ikat boteng ti Marikrik na. Dagidag pagayam ng 2018 ken 19, agpada first year college student, kalpasan na may pagarup na hold up na, itiday ti paset ti barangay Bangbangar, Banganabra. Istoryada, mapanda kumamangan iti paset ti Kalaba, ngem di magasda ka na ito lugar, pasado alas 9 ti Rabi di Domingo. Sumagmanolay ang gundaway, limabas si may isa motorsiklo ang nagluhanan ng iti talo lalaki, nagsublida, ket bimabay ti riprap ti may isa kadakwada, aging ka nagsardeng di motorsiklo, itibatog tayan digitag pagayam. Biglada nga imay jayan may nagdamag. No parte ti dalan ti mapanlapas. Ti kan sinong batak circuit bigla na nga inpababa di kalugong na. Tas bigla nga simulpot di may sapay nga kadwada di likod di kadwak sir. Bigla nga simulpot latta di kadwadan sir di baba. Imuli latta kanyamin sir. Tas bigla na yung kasi di kutsilyo yan ti bakrang ko sir. Ang kaya nga gunggunayan awanti tumaga awanti ag tagari kung wala na sir. Mga muto di cellphone nyo kanon sir. Inted ko latta di cellphone ko sir. Tas inted na lang di cellphone na sir. Hindi cellphone mo? iPhone 11 sir. So, Infinix sir. Di driver sir kat naka-hoodie ti kulay brown na nakakapti kasla cowboy. Kandi nangala ti cellphone mi sir kat naka-hoodie mot lang ti color black sir. Mawanti abungot da sir. Hindi kiti nga sir kat tami nga malasin kami sir. Agduldulin kami sir. kalpasan nga naaladan digiti duwa nga cellphone, digiti tinagtalapwagaw nga nagpakalaba, dinto digiti meten biktima iti nagpatulong kadigiti tattao nga adda sa jay nga nakatambay iti dayto lugar. Giriyag nak tas imay dagi di babae mat lang di pipinakalas nga pagtutugawan sir. Malaksit iti duwa cellphone, inalapay iti suspect ti tolbek ti motorsiklo da. Kung nati maisa ka iti biktima, agserbya balaag ti pasamak para ka iti anak ng runa digiti agtutubo. Kahit ko lang sir nga may baga kumakadagiti ubing nga handaw na nga panagtamtambay sir ta delikado. Aglalo sir ta agkwada pa iti armason. Arig na pumatay na ti tao nga pula ti personal nga interes da sir. Kakasi sir digi ubing nga may isa ta awam mo to saran na pa nga agbasan. Digi lang amin sir ti cellphone na. So ba ito may subli nga naman? Awan sir so nga ipapatrace mi sir digi cellphone. May serial number sir at nang ibaga sir nga ipos mi serial number ta baka da napanda nang isalsaldaan no nang ilaklakwan. Kung nati barangay chairman, saan na nadamot ti insidente ti hold up iti nasa o lugar? Paglalo tata sir, daman pasamakin. Karigata nga iwanan daw. Parundaan. Parundaan sir, parundak nga parundaan. Parundak ti parbangon sir data. Ta amok nga duti pasamak ti datoy nga lane. Badimot pa nga mama, anda pa magbuting dagitoy. Anda pa magbuting dito agbuboy pa rin sir nga. Isukarod nga alaman dato nga gundaway nga. Yes. Mangipa ka amukan yata nga sapay lang kuma, taging gana dalang alas 8 ti Rabi, tapno kasta maiwasan ti didigraser kanya da. Agtultuloy ti backtracking ti polisya kaniti alat ti CCTV, iti posible agnaandag ti suspect para iti anay ang pakabigbigan da. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.